Ibandla lonke egameni lenkosi uYesu uKristu uNazaretha. Ayibonge Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu nakusihlwa namhlanje ngabe ithuba nelungelo asinikeze lona. Ayibonge Nkosi. Lo sibuye sizoba khona kuyona le ndawo. Ayibonge Nkosi. Sihlangane kule ndawo, sihlanganiswe nguThixo. Ayibonge Nkosi yethu. Haleluya. Sizonqula uThixo. Ayibonge Nkosi. Ayikho enye into esihlangane ngayo. Amen. Haleluya. Kodwa sihlanganiswe nguThixo. Ayibonge Nkosi yethu. Ukuze sinqule yena yedwa. Ayibonge Nkosi phela. Haleluya. Ngoba ke ixesha kuthiwa alisekho. Ayibonge Nkosi yethu. Fukelwa yilento shiya ithi umshado ufanele ukuhlonishwa ngabantu bonke. Izwe lakuthi lisengxabini, imishado yaqhekeka, ubhekane nani. Ungaze ubuze bawuthona bakunakelephi. Ayibonge Nkosi. Kodwa into ekhona njengoba silapha nje kufanele sazi into eyodwa. Umuntu ovula ithuba lokonakala komtshado wakhe ikwangumuntu lowo usemtshadweni. Ayibonge igama leNkosi. Mangiphinde, umuntu ovula igap yokungena kwe-enemy emtshadweni ngumuntu lowo usemtshadweni wakhe. Dadutwa ikuba ngabe ubani nobani angawuhloniphi umtshado wakhe kanjani. Akho muntu unonanazela enkango umtshado wakhe uhlonishwa nguwe kuqala. Isonakala nje imtshado kungenxa yabantu abathathileyo abangayihloniphiyo imtshado yabo. Ayibonge igama leNkosi. Lena ke into ayinanto okwenza nobutshati la utshadanga nawe usazawutshata. Ayibonge Nkosi yethu. Noba ngabe ungekafika emtshadweni kodwa sifuna uthatha amanqaku. Baluthwana. Nobusaya emtshadweni wazi into okuba umtshado kufanele uhlonitshwe ngumnikazi wawo qala. Ukuze ube uyadelelwa umtshado womuntu usube ingabantu abasemtshadweni abavula igap yokudelelwa komtshado. Awukho umtshado ongadelelwa ukuba ngaba abanini bawo bayawuhlonipha. Ukuba ngaba shiya mna kanti phuma nishiya unkosikazi ndihamba ndiyojijisana namantombazana, uthi ukuthi ndimi ovula igap yokuqhekeka komtshado wami, ndimi ovula ithuba lokudelelwa konkosikazi wami. Ukuba ngabe unkosikazi mayisuka phambi kwami ahambe ayojijisana nabafana abasebenza khona, uthi ukuthi nguye ovula igap yokudilika komtshado wakhe ngenxa yezenzo zakhe. Ayibonge igama leNkosi. Kodwa bangabe umuntu osemtshadweni wenza sure into okuba uyawuhlonipha umtshado wakhe, ekhona umlingani wakhe engekho, akho umuntu unokusuka ngaphandle azonanazela emtshadweni wakho ungakanga usuke wena uye kuye. Ngaba ngizama ukuthi akukho mfana unobuza kunkosikazi wami engakange unkosikazi avule ithuba lokumfana makathethe lonto. Akukho mama noba tata ungasuka ahambe aye kunkosikazi womnye umuntu lowo nkosikazi angakange avule ithuba lokuba lo tata athethe lonto. Ayibonge igama leNkosi. Siphila ke kwisikhathi esinje. Ayibonge Nkosi yethu. Izinto zonakele, imizi yaqhekeka. Kodwa funeka ubani nobani abuyele kuye. Iba why kunje? Konakelephi ngaba ndivulephi? Ayibonge igama leNkosi. Haleluya. Hayi amen. Haleluya. Masithathele incwadi yamaHebheru chapter number 13 sifundo verse number 4. Sizothandaza sigoduke. Alibonge igama leNkosi.
andi nako okwangele ewendizoni ukholwa andinako andinako chapter number 13 nobuza qala verse number 1 kodwa sibheka verse number 4 no verse number 5 sithanda zesikothuko. Sifunda kuncwadi yamaHebhere ichapter ngo13 sawuqala ukufunda ku verse 1 enhla ko verse 1 kunesihloko iziyalo nezilumkiso. Inhloko ndaba ithi iziyalo nezilumkiso ngamanye amazwi lento ayinanto kwenza nabachathile nabangachathile. Uma ngabe uhlakaniphile uyakwazi ukuqwekelela izinto ukuze uthi uyongena emthathweni ube uqule walikhandada. Alibonke igama lenkosi. Hayi amen. Hallelujah. Ngoba uyayiwe emthathweni khona kumnandi. Alibonke igama lenkosi. And shumayi baba kuyiwe khona bekunenkonzo la emakhaphulo emini. Alibonke igama lenkosi. uPaul ememezela ekhuthaza into abantu abangachathile uma ngaba bekhathazwa inyama mabathatha. Ngoba kuzanywa mamutwane ukuvikelwa umjolo ngoba umjolo ushinywe leha umjolo ushizililo abantu bayakhala balahlekelwa ngabantwana babo ngenxa yotsotsi abafike bathi babathanda babayuza balala nabo baqeda bababulala. uPaul uvikela leyo nto ukuthi into ikhuthaza umamshato. Hayi amen. Hallelujah. Asikwizathu esibangela bamamuthwane nisahleli nonkosikazi namhlanje. Ngabamba amanqaku ndingeka ngene emthathweni. Kushunywa ilivangeli. Alibonke igama lenkosi. Ndayazi ukuthi kufanele imphathe kanjani uma sekhona. Hayi amen. Hallelujah. Hayi amen. Hallelujah. Funda mamonakala. Verse 1. Verse 1. Uthando lobuzalwana maluhlale luhleli. Uthando lobuzalwane maluhlale luhleli. Yebo. Musani ukukulibala ukubuka indwendwe. Ningakukhohlwa ukubuka indwendwe. Elikilizwe elisiphila kulo bawuntanjani. Ibanga bawunanta uthathelwa ngale. Ibanga bawudrive imoto awazwana ubungubani. Kodwa inhloko ndaba kunetwethi uthando lobuzalwane. Phakathi emabandleni kubekwa nezikalini. Phakathi emabandleni kuyaqalukalwana. But izwi lenkosi lithi uthando lobuzalwane bese kubekho into ethi ningakukhohlwa ukubuka indwendwe. Yebo mama. Kuba ngokwenje njalo inxenye ibuke izithunywa zezulu. Kuthiwa ngokwenza njalo hleze bawumnuko bekanti lo muntu ungafuni ukumhoya lo muntu ungamnakekelanga ingilosi. Ngamanye amazwi bamuthwana abantu baphuthwa zizinto ngenxa yokujonga imeko yomuntu. Ibuhlungu lento ukandamayina umuntu mamutanjana kanti sewukandamayina uThixo. Ujonge wena ngokwenkangele kudrive imoto enjani uphuma kufemele njani usuka phi. Ube sawusithi awuyona itype yami leni. Kanti angamayina uThixo taduthwa. Kanti kulonke umkekela phansi ungena mbulisi ungafuni ukuthetha naye. Kulapho into zakho zikhona. Kodwa uPaul kwelibandla uyalifundisa ukuthi uRich uPhuwa ufundile akafundanga. Mbukeni. Ayibonge inkosi yethu. Ubabonakala ukuthi kayithethe efika enkonzweni ethile kothona. Wahlala unyaka wonke kungazwana inamba zakhe. Ngoba ayikhuphi imali. Ngoba into namhlanje bomntanjana eyenza wonkeleke sisiphathi sakho. Ibanga bayikhupha imali awaziwa noba uhlala apha kunandaba nalonto. Kodwa iyawuthuze waziwe noba uthatha ingqalelo ubeka nje umuntu okhupha imali. Alibonke igama lenkosi. Kodwa ivangeli bazalwane alinanto okwenza nokhupha kwakhe imali ongayikhuphi kwakhe imali. Uthando alinanto okwenza nokhupha kwakhe imali ongayikhuphi kwakhe imali. Hayi amen. Bonakele namhlanje ivangeli mthwana. Ngenxa yemali. Imali iba
unobangela abantu bangalingani phakathi endlini kaThixo. Athela verse 3 bakhumbuleleni abakhonqiweyo ningeni khonqiwe nani. Lithizwe lenkosi thamsi nikhumbula abakhonqiwe. Ngamanye amazwi ungathi ngoba sawukhululekile ungabi nandaba nabangekakhululeki. Yiyo le nto sithandaza ngabasindisiwe nabangasindiswanga ngoba siyayazi inhlungu abakuyo. Yiyo le nto kwenziwa imigudu kwamiswa le ntente kwamiswa le mvuselelo ukuze kushunyelwe. Akushunyelwa thina sonke babukanjana kumemezelo kwabakhonqiwe nabangakhonqwanga. Sithi Thixo yenza ngendlela owenza ngayo ezimpilweni zethu. Kodwa amadoda ahlele esihlalweni sobukhosi awanandaba nabantu, anendaba nesizwe. Qethela ma nabo ke baphathwa kakubi njengokuba nisemzimbeni nani. Nabo baphathwa kakubi njengokuba niphi na nisemzimbeni. Phakathi endlini yenkosi bonkanjana kukhona abahlukunyeziwe, kukhona abahlukumezekayo, kodwa bakhumbuleleni. Sithi ihlobo labantu mamuthwane abazaba nemehlo lokujonga phakathi abantu abandleni. Ukubanga ngaba lo muntu ulelehle ntoni, unxiba ntoni, ungajabulela ukunxiba wedwa, ungajabulela uphuma uyodla wedwa. Kanti khona phakathi abukhonza bona abantu abangadla bangena nje ukunxiba, kodwa kulesi sikhathi abantu bajonge bona banandaba nabanye abantu. Yebo mama. Verse 4 yeah, umtshato mawubekeke ngendlela zonke. uthini umwethu mamuthwana? Umtshato uxabisekile. Umtshato uthena uxabisekile. Ifikile Xatyiswe wonke ubani. mawuhlonishwe siya nguwo wonke ubani. Mana ngizawuyeka ukuze umtshato mamuthwana uhlonishwe ngumuntu wonke. Kufanele umnikazi wawo kube nguyena umuntu oqala ukuhlonipha. Ukuba ngabe ungahlonishwa nguwe kanti uthwane bazawuhlonipha kanjani abanye abantu? Into yakho ongayihloniphanga wena. Ukuze uhloniphe umtshato wakho kufuneka wena uhloniphe. Ukuze ube nesidima umtshato wakho abafuna ukwafuneka wena uhloniphe. Ukuba ngabe wena unyathela phansi abanye abantu bazawukhathalela kanjani? Alibonke amalengosi. Hallelujah. Ebusuku namhlanje ndithi nangoku kuqhuma idivorce uyalena le ngenxa yabantu abangawuhloniphanga imitshato yabo. Angabi nonhloni umuntu ngoba unkosikazi egodukile ahamba ulanda intombazana baze ulala khona ebhedini yakhe nonkosikazi wakhe. Mana sedibana lentombazana idibana nenkosikazi seyiyinyemfuzela ngoba unikeze amandla yindoda engawuhloniphanga umthatho wayo. Udibane nendoda abantu beyithabukela dabuse baphandle kudwa yesisiyo yona ngenxa yezenzo zomfazi. Kudwa yini umntana abantu bakuthabukela kanti uthwane ngenxa yezenzo zikankosikazi wakho. Ngoba kuyenzeka amadoda ashiywe endlini ashiywe nabantwana bahamba abafazi bayawujayiva khona. Alibonke igama lenkosi. Bawugilana nabafana ethaveni, bawugilana nabafana ezweni. Uhlalwe kuWhatsApp kanti ithethe hleli kuWhatsApp imbiza ziyatsha. Uthetha neqeqa indodi lapha abantwana bayagala imbiza ziyatsha. Ubhizi uthetha neboyfriend ugamile njalo. Alibonke igama lenkosi. Kodwa before uhlonitshwe ngabantu kufanele wena uhloniphe umthatho wakho. Ukhona unkosikazi akekho hlonipha umthatho. Hlonipha unkosikazi wakho. Famisa ukuthi mama umuntu kanjani ekhaya unkosikazi. Isidima sami sikuwe nkosikazi. Nesidima sakho sikuwe. Uma ngaba nisenza into ezibhedayo automatically unkosikazi uzawucekelwa phansi. Ikubanga unkosikazi esenza izinto ezibhedayo automatically nami ngizawucekelwa phansi ngoba yena ungumzimba wami. Izenzo zakhe senza into oba mandithelelwe. Hayi amen. Kwathi kubangaba ndiwuhloniphe umthatho wami. Ndingathi semsebenzi unkosikazi akekho ndifike ndiphindisela namantokazi. La isitratweni ndifike ndijikisana namantokazi.
angeke mama uthona umthatho wami uhlonitshwe kwathi bangaba ukhona ke kunkosikazi into eyodwa akekho umuntu ongawusengela phansi umthatho wami bazoze bethi bebadala bexakwe izinto ngoba khona abangena uNkulunkulu abashayekayo ababethekayo besemithadweni baze bakhetha ukuzabunga umntwana bezofuna uncedo ngenxa yemithatho yabo ngoba ilizwe belifundwa phemini belisithi uNkulunkulu mengayakhi indlu abantu abazakhelayo bayaphuka. Uyabona kwesikhathi uvuka indlala qhuma ithuli babumnuka abantu badivorce bengadivosanga ngenxa yamatyala ngenxa yezimo sekugcwele amahlalisane uSathane seguqukile amamonakali wafaka idivorce esilaye ephukukile abantu behlala kunye kuthiwa ngenxa yendlala masihambe siyothi sohlukene igqeje imali ngamanye amazwi laba sebehleli nje bengamahlalisane ngenxa yesimo babutho Hospital ube COVID kwesikhathi seCovid. Ayibonge gospel. Hallelujah. Sangishuba noba ungekathathi. Ngifuna wazi ukuthi before ungene emshadweni wahlukana namantombazana, wahlukana nabafana. Ukuze uthi ungene emshadweni, ungena amakhalane ngoba izaba khona ingxaki. Sawukhona emshadweni. Umshado mawuhlonitshwe ngabantu bonke. Kodwa uhlonitshwe ngabantu bonke. Umnini wawo funeka avame ngandlela zonke ukuya uvikela umshado wakhe. Umshado mawuhlonitshwe ngabantu bonke. Amen. Funda mama. Nesilili masingajojwa. Isilili masingajojwa. Ubuya thaveni babuntu kanjani ubusuku la namantakasi ukuyifunulela nomama untanjani umama untandane eziphethe kahle ehleli ngoba ungcwele ube sofuna uzigudla kuye alibonke amana inkosi uJesu kunezifo namhlanje esezixakile phakathi emithadweni ngenxa yabantu abangathembakele baphuma bahamba bayogila imikho babuya bazana ekhaya. Amen. Amen. Kodwa ebusuku into ekhona ethi umshado mawuhlonitshwe ngabantu bonke. Nina bangakathathi ngicela uThixo nimcenge ukubanikeze ingqiqo nengqondo yokuba kaseniphakathi elinye inyawo lingabi ngapha elinye libe ngapha ngoba izaba khona ingxaki babuntu kanjani nekubeni inyawo libe ngapha elinye libe ngapha izaba khona ingxaki kulo mshado. Alibonge igama lenkosi. Kodwa mawungena emshadweni babuthwana funeka zombili inyawo zingene ziphelelise. Alibonge igama lenkosi uJesu. Kunomama abangakwazi ukulala namhlanje bathandaza kuze kuse ngoba othathoke benkile mayibuye ubuyela iphubesi kanti usuka khona kwankazana akuthenjwa nanganhlobo nakanjalo kakuhamba umama uthatha naye akakhululeki ngoba uyazi ukuthi hey lokhu nikwenza uNkosikazi yakwenza ngoba kukhona into ethi umoya uyosulela. Usangahlala utata uthwana sihlale ngoba ungcwele. Umama uthwana beyikhila imikho kodwa umoya wokuqoma umama uthwane mayabuya uzabuya umosulela utata uthwana. Kuhambeke ungabisahlonitshwana ekhaya. Athi ngayiphuma utata uthwana ntomama uthwana nami ngiyaphuma nami nayo into enayo. Maniphume endleleni nonkosikazi nami ngiyaphuma. Kawuthintwana ngo-6 emnyango akusekho direction kwekhaya ngoba inhloko yalapha uhloniphile umshado. Abantu abasemthathweni abawuhloniphile umshado kuze ukhaphazeleke nabantwana. Akusekho umuntu ukwazi ukukhuza omunye. Uzamkhuza kanjani umuntu ungakhuzekile wena? Hayi amen. Kodwa ngithizwe lenkosi. Umshado uhlonitshwe ngabantu bonke. Yebo mama Mthwana. Umshado uxabisekile mawuxatyiswe uye wonke ubani. Amadoda nabafazi mabanyaniseke omnye komnye. Amadoda nabafazi mabanyaniseke omnye komnye. Kuyinhlungu ukushada umuntu ongamthembanga. Kuyinhlungu uhlala nomuntu ongamthembanga. Awukwazi ukona babuthwana nobe kuyakhothuka.
ngoba umazi nokuya kwenzani. Hayi amen. Kodwa uPaul amadoda nabafazi omnye komnye zethi mabanyaniseke. Ifike ngathi bafana abaningi athandaza uNkulunkulu anikeza amantombazana asindisiwe ayahambi kawa. Asindisiwe azawuthi ayibheka ungabi na stress. Azawuthi ubheka kanjani ungafuni ukumkhapha ngoba akathembakalanga hlobo lo. Ifoni akusaphendulwa nakayikhala ifoni akhona ubamba ifoni yamntu ngoba kuthanjwa naka. Ikhala ifoni hayibo nkosikazi yophendula. Hey uyibambela ntoni ifoni yami? Akulimaza kabi. Yini uyifihla efonini tata? Ingena uphendulwa inyama yakho. Mana ukhala kamama utata kaka atata. Please. Ngekana nefoni yami. Yini lifihlwa efonini? Ngamanye amazwi ukuhlangana apha ngomdlalo omamonakala. Akuphendwa nanga kuyadlalwa napha. Ningathandaza sebe. Ningathandaza mashini. Ningathandaza mzala. uNkulunkulu anibabale ngabantwana izabathemba nabo bazonithemba. Akathembeki kumuntu engena uNkulunkulu. Hayi amen. Hallelujah. Akatheni utata shumela babuthona unkosikazi andimthembanga sendithembe uYesu okuye. Madoda. Wathi shumela uthi unkosikazi andimthembanga kodwa ndithembe uYesu okuye. Hayi amen. Hallelujah. Andimthembi kodwa ndithembe nje uYesu sekunguYesu okuye lo ndimthembayo. Kangoba ngena Yesu uzawuthemba ntoni? Ungelazi nekakathe lakhe. Wathuthi ukhilimikhwa ikwalento Israyeli kwakuthethwa naye kabuthwane kuthiwa ngapha uthatha intombi zenyuhlanga kwakusaze kubiza bakhona ingxaki uhambe yolanda umuntu angakholwa ukhalo zimbini izinto yamzuza okanye yakuzuza. Mina ke senifuna abantu abadrayiva umtshomo uhamba nge-X5 yini ukade ndiyifuna imoto uze utsotsi. Ngibonga inkosi. Awuhlale town kade ngithandaza uNkulunkulu ubonele ngantoni engakholwa ezakulimaza nje. Ngibonga inkosi. Yebo mama uJohn. Cela uphinde uverse 4. Uverse 4. Umthetho uxabisekile. Mawuxatyiswe nguye wonke ubani. Akondixabise nje umthetho kwamntanje. Abafazi mabanyaniseke omnye komnye. Bangasixabheli isililo sabo. Hayibo. Ingqumbo kaThixo ijinga phezu kwabo. Hayi amen. Abaqeqezayo kwakunye nabo bahelelyayo. Abaqeqezayo kunye nabo bahelelyayo ingqumbo kaThixo. Iba phezu kwabo ngoba umthetho ngokabani na? Awusuki kusathana ngakushiwo la eminshini. Kuyakwazeka amasawuthana zabamntanjani. Abantu bahlalisane for 20 years. Bazali ingane bahlalisane. Nxa sefikela isikhathi sokuzimanya sekusenziwe izwi lenkosi angena usathana abahlukanise ngoba usathana akayifuni into edibene nezwi lenkosi kuba right ngesikhathi behlalisana. Ayibonge inkosi. Ukheklesa noheleke ngabekho. Yini izosisa kuba thina abantu bangena kulomthatho babunjani siqale kubeka ndishatile nenyanga enkulu bamboleni imitshato sinawo ntathu. Praise God bandaqale ndakhana noJesu ndakhana namazulu ndathi ndisiya unkosikazi ndabe ndiwazi umtshato uphathwa kanjani ndabe ndiwazi unkosikazi uphathwa kanjani. Mina ngihleli for 7 years mama kanjani ndibhatinta amantombazana ndangisindise ndiwaphula ndigcwelisa isipali ndisela ndidaba ndisenza kodwa uNkulunkulu wayibamba impilo yami yaphinda impilo yobungcwele. Intombi ngongazange nahlangana nazo kodwa ngisazana nazo. Uma sefika unkosikazi wavela wafikela kumuntu wasegqithiwe nabo mama uNyakambi kufanele mama ubonge ubulele ufumane ubaba uNyakambi sesindisiwe ngoba idragi ziyabaqetha abantu. Wena befama uthandaza into engapheli uyambonga uNkulunkulu ngoba uTabu uhambe inguyi ngaleyo into ndiyaqinisekisa
ungaphinde uyibuyinguye. Hayi amen. Hayi amen. Hayi amen. Ithi lokona mamntanjana wamamanyakabi mphathe kahle umbonga uNkulunkulu ngokubekela indoda kwesi isikhathi sontsotsi. Udolwa tsotsi manje akusekho madoda akusekho tata ngotsotsi.